apa Pak Ju. Nanti mudah-mudahan ada rezeki lain. Tapi Pak Ju masih mau bantuin Ayu kan? Nyari job lain? Ya. Ayu, apa sih yang nggak buat kamu? Semuanya buat kamu. Ya? Bener ya Pak Ju. Kamu harus percaya Pak Juliet. Yuk. Copot, astagfirullahalazim. Bangun-bangun, makan nasi sama garam. Kemana aja gue jalan, lu lagi. Dunia nih kayak sedaun kelor ya. Bete gue kalau ngelihat lu. Daripada darah tinggi gue naik, mendingan gue cabut. Hei, aduh, gue nggak timpalin ngambek. Oh, apa lu kate? Sebenarnya gue heran di mana aja gue ada, lu ngintip gue apa ya? Ngintip lu, nggak